В селе Красновка Симферопольского района в последний путь проводили ветерана крымско-татарского национального движения Арсена Альчикова. Он скончался 12 января на 84-м году жизни. Арсен Альчиков – один из самых активных участников национальной борьбы. Родившись в селе Шума близ Алушты в 1941 году, он ребенком был выселен из Крыма в Бекабад. В 1960-х здесь действовала инициативная группа, к которой присоединился и Арсен Ага. 24 yaşında bizim ülkenin neslinin cenk iştirakçılarıyla beraber birkaç adam olar kirdiler. O vakitteki Sovet Birliği'nin prezidentinin yanına Mikoyan'a ve o anda devamlı ve çok dereceli kahramanlık göstergen çıkış yaptı. O bilemiz ki sebep oldu onu takiplerge uğratmağa, şu cümleden onu bu firkadan çıkartmağa. В 1967 году за участие в митинге в Ташкенте Арсен Альчиков получил тюремный срок – 2 года заключения. Этот процесс известен в крымско-татарской истории как процесс 12. Освободившись из тюрьмы, Арсен Ага твердо решил вернуться в Крым, чего бы это ни стоило. Он вернулся на родину в числе первых в 1975 году, поселился с семьей в селе Красновка под Акмесджитом и выстоял, несмотря на постоянные визиты милиции и угрозы выселить его повторно. Ақылымда ол çok hikayet edin. Student olған devirlerinde yaşların var çeşit bu protest aksiyaları yapkan aklında yapıyordu. Vakti biz için o büyük bir nomine edi. Ben ondan pek sık sık konuşuyordum, bana bu evge geliyordum. Veteranlar arasında, aktif inisiyatifler arasında bizlerge bu bile tayanç yardımcı olarak uzun işte alvarıydı bizden beraber. Арсен Ага Альчиков умыр arkadaşı Tamara Kantуганскаяның beraber Миллиаркенің ең faal iştirakçılarından biri desek olur. Арсен Ага o vaqtda belki balaban bir kariyera yapabilir edi. Çünkü işte pek bir ko'rimli mutaxassislardan birisi. Lakin o insan kariyerani bir kenarga koyup, elbet milli hareketini birçok başka milli hareket iştirakçıları gibi olga koydu. Birçok milli hareket iştirakçıları iştirak etip son yani bir rahatlıkka çıkan olsalar Arsen Ага ömrünün soğunaca milli hareketin içinde oldu. Yani halkın hiçbir tedbirinden kenarda kalmadı. O'zini eng namuslu, eng böyle bir cesur taraftan gösterip, buna endi yaşı da büyük olgan vaqtlarda da o muftiyatta vekil oldu, Milli Kurultayı azası sayıldı, Milli Kurumumuzun azası saylanıldı. Çok meşgul olsa da Tavdayır din cemiyetinin reisi oldu. Çok insanlar onun meslektaşlaşa ediler. Çünkü o cihetten çok ferasetli, akıllı, böyle bir sabırlı. Арсен Альчиков ни на день не оставлял борьбы за восстановление прав крымских татар. До последних дней жизни всегда, и в горе, и в радости Арсен Ага был там, где был его народ. Allah rahmet eylesin degenlere, rahmet ve mağfiret.